Денес одбележуваме 30 години од премиера на филмот Пред дождот. Филмот останува да постои како културно-уметничко наследство на државата, нашиот културен идентитет. Што за вас лично представува овој филм? Pa, kako je kažem, mnoge stvari. Recimo, najvažnija stvar, da kažem, ne kao glumac koji je igrao tu glavnu ulogu u filmu. Govorim sada kao najprije gledalac koji je gledao film, koji je impresioniran sa tim filmskim rukopisom i mislim da spada u ponajbolje filmove koje sam ikada u životu gledao, isključujući mene što gledam. Govorimo o Milčevoj umjetnosti, jer je napravio zaista fantastičan film. A što se mene tiče, mislim da mi je to najznačajniji film. Apsolutno. Snimao sam mnoge filmove u Jugoslaviji prije sa velikim režiserima, Živojinom Pavlovićem, koji je bio i Milčetu uzor, i Makavejevom i svim mogućim. Ali taj film mi je na neki način najznačajniji za moju karijeru i otvorio mi vrata u američki film i u svjetski film. Želim reći da su svi režiseri s kojima sam radio bili fascinirani upravo tim filmom i da sam zapravo ja sve svoje uloge u tim velikim filmovima, uključujući rad sa Stanleyem Kubrickom ili Philipom Noysom, dobivao isključivo zbog moje uloga Aleksandra u filmu Before the Rain. Оно што го покажува филмот во однос на поделеноста на луѓето, гледање низ призмата на наши и ваши, недостаток на човечноста, колку е тоа постои денес? Колку научивме од филмот Пред дождот? 30 години потоа. Pa ne znam zašto, nisam sociolog da bi to pratio, koliko su ljudi baš naučili o tome svemu od filma Pred dождот, ali siguran sam da su mnogi ljudi koji su to gledali, mnogi su zaplakali nad tom sudbinom, mnogi su zašutili kad su gledali to, a neki su se i postidjeli. Филмот е сниман тука во Македонија. Вашиот ликот кој што го глумите зборува на македонски јазик, снимавте и филмот Ослободување на Скопје. Какво е чувството да се работи, да се создава тука во Македонија? Како ја доживувате Македонија? Pa meni je Makedonija zaista nije kurtoazno kad to kažem, možda i najdraži kutak zemlje koja se zvala Jugoslavija. Tu su nekako ljudi posebno ubavi, posebno nekako radosni, pa ja volim i njihovu tugu koja izlazi iz njihove pesme. Tako da mi se sve tu sviđa. I ima jedna stvar koju neću nikad zaboraviti, znaš, kad sam snimao Before the Rain ovdje u Skopju, onda šta sam zapazio, to nigdje u svijetu nisam vidio, da su mladi ljudi 13, 14, 15 godina izlazili u 11 sati iz kuće sve do 5 ujutro. Ja nisam mogao doći k sebi. Rekao, pa šta je ovo? Koji je ovo znak sociološki? O čem se tu radi? Danas kad pitam ove moje prijatelje, se danas to dešava, kaže ne više. Ali nekada je to u tim godinama bilo neverovatna stvar. И за крај уште едно прашање, дали може да постои во иднина во најава некој следен филм заедно со режисерот Милчо Манчевски? За следеći film? Филм заедно со режисерот Милчо Манчевски, дали може да постои во најава нешто такво, да очекуваме? Da nas dvoje zajedno radimo. Da. Pa ja čekam da me pozove ponovo, ali nema ulogu za mene još. Се надевам че има. Iako sam gledao sve njegove filmove i bio oduševljen, naročito me poneo film Majka, koji mislim da je apsolutno uz bok Before the Rain. Savršen film, božanstven film sa divnim glumcima, naročito mojom mladom kolegicom Anom Stojanovski i ostalima glumcima koji su bili apsolutno briljantni. Sjajan Milčev, isto film. Žao mi je što nisam bio u tom filmu, nije bilo uloga za mene. Hvala vi mnogo. Molim.